Malo la mare ho eki malere ya tonga no to pe tata lere pe ki motoru ko mo ngahi unyo ngongo aritio kama ai television sola ki ho wan e pongpongi ania fi fa fofo ke wa pongpongi bio fiai na poke ka polisi ha talvo ta to fa minunuku no fo trafo o ko ma wa tu ko tu to fare hu fanga fa tapu ko hui pe ko ene fi kaia na ma o foki ni ka polisi a launga ko ni me ka polisi mua o ave to tahani o fa hu prisione mo fai hono fa ke eke o tade ai kene hopo ka ye pe fo mata me ka polisi ngari e ha o pe to tahani ko hui ko ne fu fi kaia being charged with no we no charge no we go to charge and we wanted to leave change one change Imama lahi sia ina foki ko tukumai ai e kau sia ni simo ka mata tau fa to tolo ilo ko ya sia ni si sia ina ai tu unga na ma ume ai maki fa le rifu ko ni te fa tu ta maki o to imama lahi ko corona virus o tu unga ni me ye peka me na namu o peka me ko fa kai ki ngai ta no ko ya motion foriaki Tunga mi he tuu lawe ngofua koe ke wesia e COVID-19. Nai whakahoko e hono wakai he tare kita pure atonga i hono whakatangata koe ngahi wesia ai corona vailasi. Koe pe, aki motoran koto pe, o kuyai a peka, kataki o whamama o me iai pea kaukau, ke maa apito, ke au apita peka, te ria na mau motoru e corona vailasi. Pea ko ngau ia to whanua kia i ki hono whaito o ku kore mai he kaumata taoni ko fai to ope ke corona vailasi ko kaukau ke maa sino kaukau to nima he aho kaukau to nima aho kataki kaukau wa ke sin kai sa mo na me ala pe he o kaukau ia ki ke o te kau ha peka ia te motoru te ria na mau ki motoru e maki faleli funi i whakatonga ko whakaututu ai ifi ai si i tonga i he taimini Pea ku ngau e tikia e ka polisi mo e kakai e funua ke ta ofi ke holoki hono ngau e aki a whai to'o kona tapuni. Pea ku hange whangati mea whiwhine ia hanga whangafo i la pila kansa hono lahi o mau o e whai to'o kona tapuni. Pea ko takato e peia homo ngahi uni o ngongo mo re tio ka mai television sola ki ho wani. Whakamu pena au ton lere iatu ki he ngai lot whale hono kota pe. Whamalo atu e tau ki whiao mai. Kamu mea.